uzomangala kube sekukhona amadimoni la azokuasharisha akusekulanda. Usho nawe yale into esithathu ezokumangaza nawe yale zizothi zikubambile lezi ama-asha kusale nizobe nehla nishona phasi. Angithi uIsaya ushilo isihogo singaphansi emathunjini omhlaba ngenxa yobuningi babantu abayakhona. Isihogo siyanetshwa, siya extendwa. Uyabona nje njengoba kwenziwa le ivuselelo kuvalwa isihogo. Sathane ke ngeke azakubonge, Sathane ngeke akwenzele i-thank you card. Ungakafiki esihogweni into esithathu ezokumangaza yile uzobona ubumnyama ongazange kowubone. Into ezokukhalisa usehla ukuhamba endaweni engenathixo. You know khwenga ukuthi abantu abaningi abasesihogweni abakhaliswa ilo yamdoko umlilo, bakhaliswa ilobu bumnyama obunganathixo. Ayikho ipresence kaThixo. Awukazi uphile endaweni engena presence kaThixo. Sayizwelwa uYesu kuphela emnqamlezweni ethi bawo uneloyi unishiyelana. Into yenza uYesu akakhaliswanga zibhikili, akakhaliswanga ukushaywa, wakhaliswa ukuzwa ukushiywa uThixo. Shiywa uThixo.